joué ça. Une fois dans mes formations, c'est presque le conservateur. Conservateur. Ouais, conservateur. Conservateur, c'est le topo. Boh, Cessé. Si. Spiegami un poco qual era o cardinale... Cardinal Cranval. Joseph Fech. No, mica Cranval. Joseph Fech. La douce c'est tout cuit. Non. Cardinal Joseph Fech. Fesse. Fech. No, fesse o culo, fesse. Cranval, zitia. Non, Joseph. Grandval et Ramika Fech. Grandval et au filial de Laetitia Ramoline, qui Laetitia Ramoline et Ramegazorel dit Cardinal Fech. La douce passe à l'université. Come me la giurire? Sicuro. Ah. È scritto piano. Oh. Cardinal Fech, maître fratello di Laetitia Ramoline, maman di Napoleon Ier. La imparata all'università di Metti, Ramolini, mamma... Allora, è scritto qui. Enfin. Ma so che viene lì. No. Fesse, allora. Fech, Cardinal Joseph Fech, fondateur du musée Fech, deuxième musée de France, après le Louvre, pour les peintures italiennes et préhistoriques. Ah, c'est apparato all'università di Corsia. E allora, è ciò che ti dico la po' 3 ore, anche sai che hai capito. Ah, d'accord. Va. Tu ascolti ma a me poi non vado a finire. Ah, ben, la fini savait, alors. C'est un test, hein? C'est un test. C'est un test, monsieur. C'est un test. Do.